cada año en cuarto viene un director invitado o directora. Y en este caso ha sido Jokin Oregui, que ha sido un placer, lo digo de parte de todas, trabajar con él. Y entonces empezamos a trabajar un poco con la columna vertebral de la pieza y al principio decíamos, uy, ¿esto por dónde va a ir? Porque era literalmente la columna vertebral, lo más básico de todo. Y poco a poco hemos ido añadiendo capas y añadiendo matices, colores, como le gusta decir a Jokin. Bere ideia saldu zigun ekainan, eta udara guztia izan gendun ideiari edo gaiari bebai arreta jartzeko eta lasai geratu ginen, ja genekilako egingo gendun eta horrek lasaitu gintun pizkat. Eta hori gero lasaitasunez ibili gara pizkanaka egiten denboragaz eta hori asko eskertu dugu. Delirio berez tramari begiratzen badiogu oso trama simplea da neska bat, emakume gazte bat, mendira doa, bere ama mendizale ospetsu bat hiltzen mendi berera, Makalu mendira. Orain 20 urte bere ama hil egin zen eta orain bera doa horra. Eta guk hasten dugu istorioa bera mendian dagoenean, gazte hau mendian dagoenean, hiltzorian, 8.000 metrotik gora dagoia da, ez du oraindik tontorra zapaldu, eta ez ote duen bukatuko, bere amak bukatu zuen bezala, hilda, ez da? Ez dakigu oso ondo zertara etorri ote den tontorra egitera, zapaltzera, etorri ote den bere amaren peskizan, ez? Bere amak ze esperientzia izan zuen, bere amaren oroitzapena berreskuratzen nahi horretan, ez da? Berez, dantzertin ez gaude dituta muntaia bat egitera edo gauzak lantzera denborarekin batez ere, eta kanpotik norbait etortzea ere izan da oso berria, lantzeko modua ere oso ezberdina delako, profesionalagoa. Orduan ez dakit, bai eduki dugu urritik obra osoa ja montatuta, eta gero kapak gehitzen joan gara. Hemos buscado como un discurso colectivo, que ha sido muy bonito tener todas como el mismo imaginario o el mismo discurso, lo que queríamos transmitir. También que hemos puesto como un poquito de nosotras durante la obra y demás, porque nos ha dado como ese espacio para también crear nosotras, para improvisar y meter pues momentos que igual nosotras veíamos que eran muy bonitos o también parte de nuestra vida o de la vida de algunos compañeros. También es verdad que el proceso agrega matices diferentes a la parte de la formación académica y estos matices están más que nada en que en la formación está la profesora de interpretación, está contigo, pero en este proceso está todo un equipo, la persona que lleva la voz, el movimiento escénico, la interpretación, el director, o sea, hay todo un equipo. Entonces ese acompañamiento hace que estemos más relajadas, más a una sola cosa, y eso hace que se dispare mucho. Gero ere, aukera auki degula eukitzeko saioak Jokinekin, eta gero Jokin gabe, orduan Jokin etzeon momentu horietan euki dugu denbora pixkat pertsonaian sakontzeko, estenak gehiago entzaiatzeko, eta gero ja bera etortzen zanean hori pixka garbitu eta kapa gehiago eman. Eta egia da Andresek esan duen arira, bukaerako aste hauek egon gehala gehiago gu interpretazioan, baina izan da berria guretzat argiekin ensaiatzea, soinua eta bar. Orduan hori izan dela niretzat behintzat berria. Eta niretzat izan da oso polita pertsonaia guztiak izan dutela klasekide guztion zerbait. Prozesu hasieran ez genuelako pertsonai finkorik eta egiten genuena zen rotatu eta bakoitzak sortzen zuen pertsonaia modu batean eta oso divertigarria izan zen, niretzat superra berazgarria izan zen. Leiretik adibidez guztiak pasatzea eta guztietatik zerbait hartzea. Gogoratu nuen nuela hor ideia bat, urte luzeetan kaxoietan ibili dena, urten eta sartu kaxoietatik, mendiak, delirioa, nik badut idatzita, testu bat, helduentzako. Aurreko bersioak 7 lagunentzako egindakoa zen, eta 7 lagun ziren orain dantzertin argituko zirenak, baina erabat aldatuta dago eta eurekin batera eta dantzertikoekin irakasleekin eta batera forma eman diogu guzti honi.